Ассалаумалейкум туғандар, саламатсыздарбы? Түштүк арайдан барыңыздарга салам. Достор, бүгүн бизде баасы бирдей болгон эки Kia Unas сатылат. Кореядагы баалары $8,700 экөөнүн тең. Kia Carnival 2019 2.2 дизель 9 орундуу үй бүлөлүк унаа $8,700. Kia Seltos 2020 1.6 бензин 5 орундуу. Бул баасы дагы ошо $8,700. Кеми бар достор. Кызык болсо WhatsApp'ка байланышсаңыздар, анда сүйлөшөбүз. Эми болсо машинаны кыскача көргөзүп өтөйүн. Биринчи Carnival'дан баштасак, Carnival айтканымдай 2019 2.2 дизель. Ушундай кара түстө. Комплектация жакшы достор. Артында парктурониктер бар, задний камера, 9 орундуу үй бүлөлүк унаа. Көрсөңүздөр, бесключевой доступ, автотек поворотник бар. Ачканда жети 2009. Бул электропакет достор, кулактары кайрылат. Салон ушундай молочный цвет деп койсо болот. Таптаза. Турганда пробег 153 000 пробегте достор. Бул жакта мультируль, круиз контроль, голосовой управление бар. Кулактары кайрылат, антизанос дегендей. Старт-стоп, автомат коробка. Мотор коробка жакшы. Машина кулпайт. Монитор, задний камера бар. Артында парктурониктер бар. Бул жакта көрсөңүздөр, эко режим бар. Подогрев обдув, подогрев рулья. Мынакей парктурониктер бар. Бир смарт ключ менен. Бул жакта USB, AUX, телефон заряддайсыздар. Трехзонный климат контрол. Андан кийин хайпас көзгө видеорегистратор дагы бар достор. Ничка жакшы, салон таптаза достор. Орунуктар таза, жыртылган эмес. Эшиктер болсо ушундай кнопочный электронный эшиктер, басып койсоңуздар ачылат. 9 орундуу. Бул жактан да артында да подогревчтери бар, зарядка жасасаңыздар болот. Подстаканчиктери бар. Бул жакта да климат контрол дегендей. 9 орундуу. Басып койсоңуздар жабылып берет. Багажды көрсөк достор. Бул жакта багаж. Бул жакта таза дегендей. 9 орундуу, бул жерде дагы 3 орун чыгат достор. Деп ачып 9 орунду кылсаңыздар болот. Болбосо ушинтип киргизип, жакта кенен багаж кылсаңыздар да болот. Дөңгөлөктөр абалы жакшы достор, жаңы десек болот. 90% жаңы бойдон 100% десек болот. 4 дөңгөлөктөн титан дискада. Басып койсок ачылат дегендей. Жакта да подстаканчиктер бар, бул зарядка жасасаңыздар болот. Ушун машина жакшы абалда. 150 000 пробег достор. Моторун көрсөк. Мотор таза достор, аяккан эмес, ашчан жок. Капот алмашкан эмес достор, болттар бар, бул жерде капоттун стикери. Объем 2.2 дизель достор. Буюрса дагы көпчү кызмат кылат. Кара түстө Carnival $8,700 кеми бар достор. Эми Seltos'tu айтсак, Seltos 2020 1.6 бензин. Анда жакшы абалда дегендей, ак түстө. Дөңгөлөктөр титан дискада. Артында парктурониктер бар, задний камера бар. Комплектация жакшы. Бесключевой доступ, автотек поворотник бар. Жакта электропакет, кулактары кайрылат. Машина коды 2020. Престиж комплектацияда болуш керек эле. Жакта мультируль, круиз контроль, голосовой управление бар. 134 000 пробег достор. Удержание полосы, антизанос дегендей. Старт-стоп, автомат коробка, мотор коробка таза, машина булпайт. Монитор, задний камера бар, алдында да парктурониктер бар достор. Жакта көрсөңүздөр, подогрев обдув бар, видео көзөмөл, подогрев рулья. Парктурониктер бар. Драйв мод,
түзбей телефон зарядтайсыздар. Климат контрол бар. Андан кейін регистраторы жоқ екен мындай. Екі смарт ключ менен достор. Жақсы. Таза орындықтар, потолок таза дегендей. Içigenen polikteri ушундай поликтер. Техникасы жакшы достор. Капот багаж алмашкан эмес, булуттар буралбаган. Бул жакта казан. Казанда насос бар. Казандагы таза буюрса. Ашааңыздар. Кызык болсо байланышсаңыздар. Анда сүйлөшөбүз. 1.6 бензин, Kia Seltos. Bu жақта мотор таза достор, аяққан емес, ашшағын жоқ дегендей. Бұйырса дағы көп жыл қызмат болады. Объем 1.6 бензин. Шындай достор. $8,700 семи бар. Қызық болса, WhatsApp-та байланышыңыздар. Андан кейін бұл жақта біздің дағы сатыла тұрғаналары спорт-эчтер бар. 8,600-ге 8,700 бұлар. 8,600-ге спорт-эч бар 2020. Андан кейін 8,300-ге дағы бір спорт-эч бар 2021. 1.6 дизель. Андан кейін бұл жақта Morning бар. Тракс сатылылық. Ақ тракс сатылған. Samsung бар. Бұл біздік емес. Портерлер бар. Жашы портер арзан $6,900, бұл $7,000 портер. Автомат коробка. Андан кейін Morning сатылды. Бүгін сатылды 2016-2300-ге Бишкекке кетеді. Бұл портер сатылады. Бұл $7,000 автомат коробка. Андан кейін Kona бар, 2 Kona сатылады. Labo бар, Labo сатылады. Портерлер бар, портер сатылады. Жақта Niro бар. Рейлер келген, жаңы рейлер. Аларда тартып шығарам достар. Күнді бүркі жамыр жағайын деп тұрады. Ашау достар. Қызық болса байланышыңыздар. Башқа қалған машиналарда тартып жүктейбіз. Барыңыздарға игілік, саламатта болыңыздар.